Suba Manipur Legislative Assembly Ahum Suba Session Ngasdagi Haukre, Laikitaba member Marigma from the House na Awawa Pongokre. First record link Kraba Matunda gang rap the Tenabami Ahungi Manunda Ama Mapunchi Chupa Anina Jahi Kun Kashun Chang the Laina Bakor Nat Pado Pikre. Framework Agreement ki matangda Delhi da leiba Manipuri Civil Society Organization luching basingna CPIM amasung NCP luching basing unakre. Amade India na TV laina muthanaba ki pandam thamlaba su Manipur dadi fan matam chana thadaraktabana TV laina na nabagi chang hengalakre. Kurumjari ISTV Pau Meng Tabir Besing Butaram Nokchari Hausi Pau Sandoram Pizari Taraga Mathu Shuba Manipur Legislative Assembly Ahum Suba Session Ngasdagi Haukre Mipa Masina Handak Laikhidraba Assembly member Oiramba Singi Bapamda Ikai Kumnabut Ke Laikhidraba Makoi Mari Adude Manipur Chief Minister Oiramba Natana MP Oiramlaba Risangkai Singh Lamsang Kendra ki Miyam gi Mihut Oiramlaba Khundongbam Jugeshwar Thawal Kendra ki Miyam gi Mihut Oiramba Thaudam Krishna Amade Sagolban Kendra ki Miyam gi Mihut Oiramba Salam Damodorne Luching Marina Laikidabagi obituary reference Aduda Chief Minister and Biren Hanagi Chief Minister Oiramba Opposition Leader Okram Ibobi Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar Agriculture Minister B. Hankalian Forest Minister T. S. Shyam Kumar MLA Abdul Nazir Tian Haukip S. Rajan P. Brojen Amasung Ke Leisho Yauna Laikidraba Singi Matik Magun Nohona Naningsing Bagaloinana Makoina Torambatabak Sing House the Thamke House na minute ani tumina left to na Laikidraba Singi Mapamda Awaba Pongdoke. Now, Sing Tamgi Honori Vase, Ipana Sukan Honorambani, Nangmasi, Fazana Nang my partner Satabangam Aipayam Nang Honori Se, and the Levak Si, Kainan Bayadeko, Haibamagi, Yamna Tamui degi, Kainan Bayadeko, Quimasil Magi Tamui de Holokpa. Voice to I want the Madu who's a powder Nangalay habitat. Haduna Magadumba, I koi Amatoina, Lady Manipur, Lady Punamak Simitami, Punamak Samatoina, like Gedabini, Levak Kahalo, the Benico, Nuxina, like them Habadugi, Portadu, Put step do Equinasu. In the Honagani, member Putimagna, Koyamatoina, Leminary. Sri Risangkai Singh, Ani Shubada, Sri Thaudam Krishna Singh, Ahum Shubada, Sri Khundongbam Jugeshwar Singh, Mari Shubada, Sri Salam Damodar Singh, Mari Asina, Laikidabada Ayapusu, Honorable Speaker na Nasigi House Sida, Obituary reference. Matam kitang PB Bagida Mutada, a Honorable Speaker bu Tawiman Kangba Utsari. Ngasimi Pamaduda Tribal Affairs and Hills Ki Minister N. Kayashina, the Manipur Hill Areas District for Amendment Bill Lisingani Taragataret introduced okay. House Nabil Adu Hill Areas Committee the Shinake, Loinana, Masigi report December Kungani Toida, House the Thamgani. Assembly na passed Tokraba Bill, the Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management Bill Lisingani Taragataret, the Manipur Private School Registration and Regulation Bill Lisingani Taragataret, Amade, the Manipur Coaching Institute Control and Regulation Bill Lisingani Taragataret, Amade, the Dhanamanjuri University Bill Lisingani Taragataret, Manipur ki Governor na Ayaba Pikre. Mari Shuba Business Advisory Committee Lisingani Taragataret ki report Chief Minister and Birena House the Thamke. Christmas Kumai ki Yanglaga December Kungahundoi Pauba Chathagani Torumba session Ase December Kungani Toida Loishinaba Yanaki.
हंदक्ता मणिपुर दा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लिंखख्रबा मतुंगदा अहनबा ओइना गैंग रैप ता चेनाबा मियोय अहुम आइन गी ओइबा चैराक पिख्रे लिसिंग अनि तरागमरी गी जनवरी गी तांग कुनगा हुंदोइदा हाइंगांग पुलिस स्टेशन गी मनुंग चनबा लमलोंगैदा नुपी अमा मियोय अहुम ना फारगा नुपी ओइबी गे इकाई खुमनाबा मांगन खिबसिंग ngasi एडिशनल सेशन जज फर्स्ट ट्रैक कोर्ट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड नौतुने सोरी गे बेंच ना राय तादुना मियोय अमाबुना मपुनसी चुप्पा कैसुम संगद लैनना अमदे मियोय अनिना चही कुन कैसुम संगद लैननबा फादोक पिख्रे मपुनसी चुप्पा कैसुम संगद लैननबा चैराक फंख्रब मियोय अदुदी खुराइजम बुंगबुंग चही कुनगा तरेट अपोकपा लैखिद्रबा इंद्रजीत सिंह लमलोंगैदगिनी खुराइजम बुंगबुंगना फाइन ओइना कोर्टा लुपा लिसिंग तरा पिखलकनबा खंगनखे अमरोमदा चही कुन कैसुम संगद लैननबा चैराक पिख्रबा मखोय अनी अदुदे नोंथोंबम बोचा एलियस बिरेन चही निफु अपोकपा एन बिहारी अमसुंग खुराइजम खंबा सिंह चही कुनगा हुंदोय अपोकपा के एच गुनो सिंह मंत्री पुखरी मनिंग लेकाइदगिनी मखोय अनीना कोर्टा फाइन ओइना लुपा लिसिंग मंगा पिखलकनबा खंगनखे कंपेंसेशन ओइना मखोयना था अहुंगी मनुंगदा विक्टिम ओइरिबि नुपीदा लुपा लिसिंग कुन पिननबसु खंगनखे विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम की मखादा लुपा लाख अनि विक्टिम दा सेल की मतिंग पिननबसु कोर्टना लाउथोखे मखोय अहुम मणिपुर सेंट्रल जेल सजीवागी सुपरिटेंडेंट ता खुशनखरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमसुंग ngमखैद अकाइब पीबा यारोय हाइना दिल्ली दा सेंटर की लुचिंग सिंह उनदुना अकनब कैंपेन चंगसलिबा यूसीएम अमुको अमसुंग सीसीएस के लुचिंग सिंह ngasi सीपीआईएम अमसुंग एनसीपी की लुचिंग सिंह उनखरे यूसीएम की प्रेसिडेंट जॉनसन एलांगबम अमुको की प्रेसिडेंट पीएच देवान सीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोम्बना लुचिंगदुना सीपीआईएम की नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी अमसुंग एनसीपी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमा उनखे उनखिबदुदा लुचिंगबा अनीना माइकई पुमनमकना याबा वाफम अमदा वारविसिन पुरकपना ख्वाइदगी अचुंबा खोंथांग ओइगनी मसि नत्रबदी सौगटपगी वाफम लैरोय हाइना थाजब पिरखे लुचिंग अनीदा प्राइम मिनिस्टर पीगदब मेमोरेंडम की कॉपी शू पिशिनखे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत कांगबो असिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर राजनाथ याउना सेंटर की अतई लुचिंग सिंह उननबा सेम सारी पुरगे सीएसओ टीम का सीपीआईएम की लुचिंग बिरिबा सीताराम येचुरी का कोई उनजखरे मखा तारकपदा एनपीपी की लुचिंग कॉनराड के संगमागसु कोई हौजरिबा फ्रेमवर्क एग्री मतंगदा कोई कुपना ननजरे अतुगा अखोगी माइकैदगिसु लिंथंगनरिबा अखोगी लेबाक मरी कोई स्टेट मरी असिगी यानाबा अमा लैतना सिगुम्बा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में हेक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लोइसनगनी हाइबगी वाफम असिदा सपोर्ट तौरोय हाइबगी वाफम अदु मयेक सेंगना थंबिखरे NSNIM अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरक्ता लिसिंग अनि तराग मंगा की अगस्त अहुमदा तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा MP डॉक्टर टी मैनाना ngasi चथगिबा पार्लियामेंट मिफमदा पुथोपगा लोइनाना अरोइबा वारोइसिन अमा पुरकनबगी थबक थौरम असिदा अरोनबा एजेंडा लैरबरा हंख्रे रूल चहुंगा कुंट्रा तरेट की मखादा डॉक्टर मैनाना इशू असी पुखलदुना इंडो नागा इशू असी पुन्ना याननबा वारोइसिन अमा पुरकपा अखोय खुदिमंगना पामी अदुबो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा अपन बथोलोइदबने मणिपुर ने लिसिंग मचमापल निफुगमापल दा इंडिया दा पुनखिबा मतमदुदा स्टेट असिगी चपचाप ngमखै जियोग्राफिकल बाउंड्री यावखे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वाफम दा करिगुंबा फिबम अमतदा यासनबा तौरोय सेंटर न मसिदा अकाइबा पीदनबा पुनिंग चिंगसिनखि मणिपुर दा टीबी नाबगी चांग हानदगी हेन हेनगले हाइना हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर के राजोना ngasi जेनिम्स की ऑडिटोरियम दा पांगथोकबा जोनल टास्क फोर्स वर्कशॉप नॉर्थ ईस्ट जोन की थोरम हाइक्रे सेंट्रल टीबी डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट टीबी शेल मणिपुर रिम्स अमदी जेनिम्स न सिंधुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा जेनिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर टीएस भीमो NITRD न्यू दिल्ली की डायरेक्टर डॉक्टर रोहित शरीम नेशनल टास्क फोर्स की चेयरपर्सन डॉक्टर AK बरादुरजन नचिंबा म्योय क्याना सरयाखे डायरेक्टर के राजोना मकातान हाइकिबदा लिसिंग अनि तरागतरुक्ता मणिपुर दा टीबी नाबगी केस असी लिसिंग अमग चामरी थेंगनखे लिसिंग अनि तरागतरेट की रिपोर्ट की मतुंग इनदी टीबी नाबगी केस असी लिसिंग अनि गचनी हुंबुद्रा दा हेनगलखे इंडिया की ओइना लिसिंग अनि कुनगमंगा फावगी मनुंगदा टीबी लैना मुथतनबगी पांदम थमलबसु मणिपुर की ओइनादी फन मतम चाना लाक्तबना पाइखतगदब थबकसिंग मतम चाना पांगथोकपा ngamdabadagi khudong chadaba kaya mayoknari haikhi like private
this private sectors and the public sectors, all organizations like NGOs, IMA, and other associations for working together to eliminate this tuberculosis. There is something wrong in the front floor. If we had enough fund, we can implement it properly. JANIMS के डायरेक्टर डॉक्टर TS भीमोना अरीब लाइना मखलमा ओरिबा TBSC इराई लाइन मुथत पंगमद्रे TB लाइना की लायंग असि मिपुम तिंगना खंगलबा अमदी ngन्ना लायंग हौरबदी लाइना असि फनबा ngमगनी फोंदोखि खुनाई असि इंगना नुंगाइना लैसि हाइरबदी लैबाक असि चनरिबा आइन कांगलुप अमदी धर्म अखोई इपाई पुसिंग अदबु इकाई खुमनब चंगी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TH राधेश्यामना रगाइलोंग खुलगे क्वास्क्वी सेंटिनल सेलिब्रेशन चाही चामग कुनगमंगा सुरकपगे थौरम हौदोकपदा फोंदोखरे थौरम अदुदा MLA ओहेनरे MLA समुएल रेंदाई यावना मियोय क्याना सरग्याके रगाइलोंग खुलना चाही चामग कुनगमंगा मपुंग फारकपगे सोविनियर अमसु रिलीज तौखे मिनिस्टर राधेश्यामना मखाताना रगाइलोंग खुलदा वानेस ओइबगी ममी निंथिना तारे इपाई पुसिंगना थंबिरंबा अमदी मखोइगी मतुंग इंदुना चटपा हाइबसिना मखोइबु इकाई खुमनबा सकदौरिबनि हाइके all age अखोइ ngasi khungam sibu si yauna bukhat meriba अखोइ मसक खंगन मिरिबा संसार से करिनो हैना मसी खुनसी करिनो ताकपिरा मंगवा अखोइ forefathers अखोइ आहलमन सिंह अखोइ आहल लोइरबा सिंह से मसीबु रेस्पेक्ट तौबसे सी तौबा तारगदि कोट अहम से रेस्पेक्ट तौबा तारे इज्जत तौबा तारे मसक खंगगदि अखोइ समाजी याम नुंगाइना लैगनि Coordinating Body Scheduled Tribe Demand Committee Manipur की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट कमिटी थवाल न सिंधुना मीटै इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट चलहनगदबनी हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा खन्ना नैनबा मिफम अमा थवाल चरांगपात पांगथोखरे मिफम अदुदा के जदुमनी चरांगपात ग्राम पंचायत की प्रधान एस इमो डिमांड कमिटी की नौदालेन खोमबसु सरग्याके कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की कन्वेनर मुतुम चुरामनी कंग्रेई सलाई अपुनबलु की प्रेसिडेंट वाई मिरेन खोमबा यावना लोकया की लुचिंगबा सिंगना वांगांगलोय ओइखे डिस्ट्रिक्ट कमिटी थवाल की जनरल सेक्रेटरी मुतुम ओंबी निर्मलाना मीटैना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनबा मतमदा कनागुंबा खरना हंथबा थाक्ता अखोई हंथरगनी हाइना खनरिबसी थादोक्सी हिरमसी मिपुंग खुदिमक खंगननबा पांदमदा खननैनबसी पांगथोपनि हाइके फुलुकसिंगु योखनबगिदमा भारत लैंगांगनु पीरिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 की मतुंगिना अखोई मिटै कांगबसे शेड्यूल लिस्ट चलकांदा अखोई शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याउसी हाइना असे इकोनॉमी फम पांगथोकचरिबा लिसिंग अनि तरुक्तगी मतम सांगना इम्फाल जिरी बस सर्विस लेप लुरबा मतुंगदा हंदक नौना इम्फाल सिल्चर रोड बस ऑनर्स वेलफेयर यूनियन अमदे यूनाइटेड बस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अनि न खुशमनदुना ngasiदगी इम्फाल जिरी लंबिदा बस सर्विस हौख्रै ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर लक्ष्मी कुमार ना बस सिंह अदु खुमन लंपाक्ता लैबा ISBT दगी लमथाखे नोंगमदा बस मरीना सर्विस तौगदौरे यूनाइटेड बस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी ना फोंदोरकपदा नौना हौरिबा बस सर्विस असिदा कनागुंबा लुप अमतना एट अपन पिबिगनु हाइखे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार ना डिस्ट्रिक्ट अमग फाउननब होनबदा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तौरिबा कांगबुनसु अचौबा थौदांग लौबगिदमक थागतपा फोंदोखे कासिंगसिगी अखोइसि यामना यौदबा इम्फाल लतबा अरा अरा पलेबसिंगसु मोइन बसि मिएम संबिरगा को गवर्नमेंट का खर हाइतारे एक्टिवली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दबो अरेंजमेंट यौमिनरगदि याम फनी हाइबसे तुंगी ओइना अदुमगो थम अपुनबा इरेपाकी महिरोय सिनपांग लोप एम्स मणिपुर न सिंधुना मंगा सुबह लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप ngasi क्वाकेटेल गर्ल्स हाई स्कूल होदोखरै थौरमतुदा एम्स की प्रेसिडेंट राजेन युमनाम नेहरू युवा केंद्र बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की यूथ कोऑर्डिनेटर लिशम समरजीत कुमार सिरका की कन्वेनर सोमरेंद्र यावनमियो क्याना सरग्याके एम्स के हानगी जनरल सेक्रेटरी लोंगजम अबोथे मैतैना अफबा लुचिंगबा पुथोकनबगी पांदमदा थौरमसी पांगथोकपनि हाइके ओरकलिबा डिजिटल लौबदगी ओरकलिबा फिबम सिंग असि तंगाई फदना लीडर सी मपुंग फाना मपांगल लई मतिंग लेबा लीडर लेर कानदि असिगुम कॉन्फ्लिक्ट असि सॉल्यूशन पोरप ngमगनि हाइबगी पांदमदुदनी संगसन जरिबसी
Tongan tongan bakanglup singi folk music yauna atay music kaya punsinaduna hena phaba makalgi music ama puthokna ba pandamda progressive composer Manipur gi kambuna ahan boyna Ukhrul district ke Talui Khulda music amadi isai nomagi oba exchange program ama pangthokre Thauramatuda progressive composer Manipur gi president RK Birendrajit secretary Jiten Naurem Piaro Dina Oinam Amadi atay member kaya na sarkiyatuna Talui Resang Youth Club ki kangbuga Thauramadu pangthoki Pre-Centenary Hall the pangthoki Thauramadu da progressive composer Manipuri secretary Jiten Haikibada Manipuri saisak asi tampaktagi hendoktana leiba asina hana leiramba phibam dagi hengat pangamdabadawna tawriba amade ahenba isai semba ngamlaktaba sidagi Manipur gi chingi khulsing asigi sayek saida asiga pullaga anoba makalgi saisak amade hena phajaba ama puthokna pandamda loinana culture na hena punsinaba ngamgani haiba wakalol aduda Thauramasi pangthokpani Atay chingi mafam singda suchatuna exchange program asi pangthokhi kani haiki Talui Resang Youth Club ki member Ningain haikibada Manipur asi jati kayana khundaba mafam ama oibana Tongan tabagi wakalol lakpa yauriba sipate Manipur kaibe yade khundaminariba masel pundrabade chawkhat pangamloi aikhoi amata oina punsinanaba Thauramasi pangthokpani phongdokhi Iga tangkhulga tongan tongan bachadiga to khaidaraga leibisina ekoi chawkhat kadom nade chawkhat ki lambi khongdang da ekoi pulap changmina dragadi masina ekoi Manipur si oithok kadom nade chawkhat kadom nade haibagi wakhallon nam leiraga asigumba punbagi thauram si singibani Nagaland Assembly na laukiba warep amasung miyamna naga political issue ke aroiba waroisin ama athuba matamgi manungda puraknaba pham thadoknaba taksilakpadagi Nagaland gi Chief Minister TR Jeliang amasung mahaki minister sing khudaktagi pham thadok jarage haina governor dangasi cherol pisin khre hairi hoji paugi meraktana temba bre matang lominasi Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Jolib 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu Sky Hospital के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोक्रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी अमसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोकचरगनी अंगांगिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंचाब लेजगनी अकुपा मरुल की दिमाग रिसेप्शन गा तानबियो Braki matungda amukana taram nokcheri makataba pauda Guru Thokchom Angoba Celebration Committee Imphala amasung Children Cultural Center Manipur anina khushamnaduna Guru Thokchom Angoba ceremony ge nipuga mapal suba lekhidabaki kumon thoram ngasi MG Hall da pangthokre thoram atu da Padma Shri award Rajkumar Jhalajit Children Cultural Center Manipur Impal gi President Lamabam Gajendra Susaryaki Johnston Higher Secondary School Lisingamapal Humpuga Mari Metric Batch Welfare Association ge Silver Jubilee Pangthokiba Loinana Mongsanga de Leba All as Home da Lupa Lising Tara Sel Giteng Bang Pikre Ngasi Home Masida Pangthokpa Achamba Thoram Amada Association Asigi General Secretary TS Navadipna Association Asiling Katpadagi Ngasi Pauba Leptana Laitalaira Singda Tengbang Pituna Lakri Ngasi Pangthokiba Silver Jubilee Thoram da Johnson School ge Thoidok Hendokpa Mairoi Singda Mana Pibadu Lupa Lising Yankaida Hengana Pina Nabawarepsu Lauki Hari Manipur State Cooperative Bank Limited ke Kakching Bazar de Laiba Office ta ATM booth ama hangdokrai Thoramadu da Managing Director S Subhas DGM L Angautombi AGM S Ibom Jasu Saruyake Bank asina Kakching Kaitel the family ba Imaibel Singda Matang Chahi ke January dagi POS device su piba horgani hari
Ministry of Textiles DC Handicraft की मखादा Export Promotion Council for Handicraft na sinduna awang nungpo ki khusa haiba pothok singe mapanda thadok naba design hen phagat hanaba amasung kaithel da yonaba gi matangda numinini chathagadaba workshop ama representatives of lawyers Kakching gi hall da hokre Haudopagi Thoramda Kakching Municipal Council की Chairperson Naurem Sanjit Kumar, Adam की Secretary Surjit Khetrimayum, Handicraft Promotion Officer S Agnibalasu Sargyaki. Ngasi numidang wairam pung taruk makhairom taba matamda Nagamapal Nityananda Lairakta Sakhangdaba singna nongmaina kaplambadagi soktuna laikanare. पुलिस तगी फंगबा पाउदा सोकलबा मियोएससी की ममिंग आवास मालिक जय कुंठागुमदोय अपोकपा अशोक मालिक ओडिशा की अर्गन शासनदगी हौसिक हौसिना नागमपाल नित्यानंद लेरक्ता लेबा इरेंगबम बिरमंगोल कौबा अमगे असानबा युमदा लेबने जही तरा निथोयरोम इम्फालदा लेदुना पाइप की थबक सुबा मियोयनी ngasi numitang wairam नागमपाल दगी महकना मना मसिंग लेरुरगा युमदा हलकपदा सखंगदबा सिंगना नोंमै राउंड अनि कापसलंबनी ओय थंगबा खुत्ता अमा अमसुंग नंगलदा अमा पाली माकी फिबम लुबदगी हौजिक हौजिक सीजर हॉस्पिटल की ICU दा थमले थौदोक थोफमदा पुलिस की मकोक थोंगबा सिंग जंक्सिनदुना थिबोंबगी थबक चथखरे कनाना करिगिदमक महाकपु नोंमैना कापलम लिबेनो हाइबा खंगबा नगमद्रे तो ऊपर में फायरिंग का आवाज सुना तो हम लोग आके ऊपर में छत का ऊपर से हम लोग का थ्री फ्लोर है 3 फ्लोर का ऊपर से हम लोग जब देखा तो नीचे गिरा हुआ है तो हम लोग नीचे भाग के आया तो उधर में तो कोई नहीं था तो जब आके पहुंचा तो वो बोल रहा था कि 2 आदमी आया था बाइक लेके तो हमको पीछे से गोली मारा इम्फाल जिरी लंबी की खोंगशांग लेबा कुनगुमदोय सुबा साम राइफल्स ना NSN IM के कार्डर अमा लंबी द चटपा गाड़ी दगी सेल लौरिंगेदा फारे हाइरी असम राइफल्स तगी फंगबा पाउदा फागलबा मियोय असिगी ममिंग अंगम सिविलोंग बालोक तगिनी थौदोक अदुदा लुप असिगी कार्डर अमसु असम राइफल्स ना कापदगी सोखे सोकलबा मियोय अदुगी ममिंगना जेनेसिस कवे थौदो असि नुंथिल पुंग अहुमरोम ताबा अदवाइदा कार्डर सिंह असिना सिविलोंगदा हाईवे दा लाकपा गाड़ी सिंगदगी टैक्स खोमलिंगैदा थोकपनि हाइरी अनिरक सुबोइना लागलिबा तांग कुनगहुमदोइदा पांथोकदबा मेटै चनु चांगदमनबका मरी लेनाना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेटै चनु न सिंधुना पाउमिसिंग उनबा मिफम अमंगासे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोकदौरिबा चांगदमनबा असिग मतंगदा लाइनिंग थौ सनामही सनापुंगी जनरल सेक्रेटरी लोंजा अलेपाना फोंदोरपदा मालेमगी मफम कयादा पांथोंगनरिबा सएहनबी तानबगी थौरम सिंगदगी पांथोकदौरिबा चांगदमनबा असिना टॉप टॉप मवोंगी चांगदमनबा अमने चांगदमनबा असिगी नुंगी ओइबा वाखलोंदी अइखोइगी हौरकलिबा नुपी सिंगना इनात लाइनिंग लाइसोल योखतनबा होतनबा अमदे युम्बा लोन युंगोय रोल सिंग तंबिनबगी पांदमदा पांथोकदबनि हाइके चांगदमनबा सिदा लमदम असिगी मियामना मतेंग पांबिनबा अपील तौखि योइबी सिंगबु सनु निंगोल ओइबी सिंगबु खरमखै इनात लाइनिंग लाइसोलदा कोइना पुखचनबा खंगमिननबा हाइमिननबा अमदि नैनमिनबगी खुदोंचामादु लौजदुना अखोइना मितै सनु सांगदमनबसी सिंजबनी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल सिंधुना कोनुंग ममांगदा लेबा इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेलदा चथरकपा तरामरी सुबा सुमांग लीला निंगथम कुमैगी ngasi 8 नि चनबा नुमिता पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन गी असेंगबा नुंगसीबा उठख्रे हिरमसिदे रिपोर्ट मा माना तंखुल मसाने थुलुन मैतै नि है मैतै के तंखुल ने लौना यादे जबु कनाना हाइगे मसिन जु लाई हक्ते दे लौना रपने अइगी दम तो पोल लबि नंबो अइने नंबो थालोक्तुना मफम कैदसु सत्लो लीला असिगे समलप वरी पल्लबदा उरखुनगी सिरोय चिंगदा लैबा फुंगैरम कव पाखंग अमगा महाक मसुंग ममानबा होरमगोन कौबा लैसाबी अमगा नुक्सी चानखी फुंगरेरमगी अपोकपगी अपामजबगी मतुंग इना महाकी खुंदा लैबा नुपी लौबु यारोय हाब अमा लैरमना मरम रगन महाकी नुक्सीजबी होरमगोन थादोकलमलगा महाक तंपाकता सखी महाकना होरमलो थादोकलब मतुंगदा फॉरेस्ट ऑफिसर अमा ओइना खलक्तुना कैबुल लमजावदा लाकलब मतुंगदा कैबुलगी लैसाबी थोइनु कौबा अमगा थेंगनादुना नुक्सी चानखी अमसुंग मखोय अनि थुंगनखिबगी वारिनि सुंगतले आइबु
saktamna ngauhalle aibu nangi momon minotna Panumay kung inong din kung madusa. Hoy, hay nung ban giwayang ang amisa. Ay, yung kong galing mo ha. Ay, yung kaya lumang na. Kuyok sa kalang na. Yung kaya na kayo sa lawin. Nila si tiyan na awa ba ama hay taragadi singi wari da sanar pakara. Nila si kara singi mamang da sanar pakisida kamay to ke kusi lunji kuisira kuigumsira da kuirgana kamay to ba haydi nila amda koina nila amda script amda miyam ka kuibdi ka sugai deba summusul lalasu aduga miyam lun kujirak taragadi ngasai kamay to ke mana da bam tholeba mana da thong madam da akoi ke lun si mana da ba am khara ma tangkun saraba khara ma khongchai saraba ka ye kuki saraba khara ma kabu ye saraba ma tawdna ais masidi lun khoraga am si ko riasin to me ais masi yadre masi am tang ma mandre do masi to yadre ada koi lun khoi da nam san si haidna ama to lun ko masi ni awa ba bu yam tin awa ba ngasi ma yam na press ka mu sing na lela si success oi haidna haipet haibi basida akoi tawjuru khara si ma hiya labra adege ko tawjuru khara si awaman khitang di phangjarabra happy nungai buduni ko phongtong lila si nungsinungi wa oina puthokku orgasu sangai amasung siroi lili tongan tongana leina duna amana amagi masak takna bo oina amana amagi ani haina munna duna lei asi punjanna nabagi target tawduna utpa lila amani haibda haiman ma thokloi haina khali kanagumba siroi lili bu nungsiba ama amasung sangai bu nungsiba ama ani asi launa leina duna nungsi chanaba sama sama nungsi chanaba khunai ama oirakna ba lila asina pandam thamli haina makai kya da gisu phongdok narakli hay nungtin pung ama tawa matamda lila asigi afa phata akhang ayu kya na poso tok torna khana nei nagadori madugi matungna pung ani tawa matamda mami artist association gi samban gi hawai maton utkeni cameraman aboy ko lona na pagdam jariba ningta khongim sana jaw mitai ISTV news sumang lila sangle accident thokpadagi haugat kangkhat ngamdraba makhatana layengnaba selsu leitabadagi wan hingliba yairipok yambemdagi ngangom brojengi imungi pau ama ISTV na akhanana sandokraba matung miyamna brojengi damak thamoi sengna mateng pangba haunare ngasi brojengi yumda Salai Holdings Private Limited ki kangbu amana chatuna lupa lising kungaloina na mahaki siznana ba wheelchair ama mateng pangkre Salai ki Vice Chairman E. Brojendrona haugat kangkhat ngamdana leiribasi layengduna mahusagi punchi amada halakna bagidamak Salaina achangba senpham puthokani haiki Jahi sigi Maitram Bir Award lisingani taragatare theater gi lamda miyamna sakhangnaraba Niladhaja khumanda piragani haina lauthokre mana sida lupalising tara sol ama amasung citation ama yaure Rumol gi mapokumon ningsing numit amasung taraganipal suba Rumol Artist Drama Festival hodokpa numit December 19 da mana si khushnagani hari Waithau pat tauba amadi tengbagi mingda mawong chumdana lupa crore nipal pithoklamle engineer singna guideline thoidabadagi water body project pheloi gadore haina ngase press club ta pangthokiba paugi mifam amada khunrakpam kendragi ex minister Konsam Tombana Maral sikre Lisingani taragamari ki December da center na Manipur gi damak water body project mari ki sanction tawraki high river project sing lisingani taragatare ki March phawgi manungda loigada badu hauzik phawba loidana leiri thabak loisindana senpham sing lawthokle haraduna athuba matamda high river senpham sing asi kadai da chatki banu haibadu jayol amagi manungda mari leinaba singna puthorkada bani natrabadi ain gi oiba thabak paikhatlagani haike Manipur ki kom phurupna khundaba Churachandpur district ki manung chanba Kairak Khulen Hautak village ki nahasingna Christian lining da changlak pagaloina na khulasi da church linglakpa jahi yankhai ga manga surakpa ki thoram ngasi pangthokre thoronga mari lena na KRVC ge finance secretary Reverend L Wallen thangna ningsing yumbi maikhum hangdokpa ka loina na souvenir suphongke Kairak Khulen Hautak Youth Society na sindra pangthoki be thormatu da nat ki obejagoi sai kya su pangthoki organizing committee ke advisor Dr Nelson na aikhoi amatani haina khallaba matamda apunba Manipur ama semgat pangamgani haike
स्वास्थ्य एक्शन प्लान की मखादंग से मोरे दलेबा कस्टम की एसपी के कैंपस की अकोइबदा लमतु सेंदोक्रे थौरमदुदा इम्फाल कस्टम की डिप्टी कमिश्नर जी पानमई एसपी मैराबा अमदे पलेल कस्टम की एसपी राजू शर्मा अमसोंग मोरे कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स की एसपी एच के लुआंग याउना स्टाफ कयाना सरुयाखी मणिपुर लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी बिष्णुपुर अमसुंग रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामना सिंधुना नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस थोरम अमा ngaikong khunong da pangthokre thoram aduda district and session judge बिष्णुपुर CH ब्रजचान रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ की प्रिंसिपल आई जुगेश्वर कैनौ ग्राम पंचायत की प्रधान nganगom शोभना सरुग्याके प्रधान शोभना अखोय खुदिमक लो न पुनसिंदुना हिरम खुदिमकता लेरिबनी इसागी हक फंगनब होनबदा लो खंगदब यादे मसिगिदमक मफम खुदिमकता असिगुंबा थौरम असि पांगथोकपनि हाइकी CH ब्रजचाना ngasi अखोयनि हिंबदा चंगिबा पोलम खुदिमक लोगी मनुंग चलिबनी मरम अदुना अखोय खुदिमक लो खंगजिनबा तंगाई फदे फंगथोकी लेमरा मिशिंग चाइबीदा प्लास्टिक पुशिनबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमसुंग सदु चिरु जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी ना अथिंग बथमख्रे मणिपुर की टूरिज्म सेक्टर दा अचौबा मफम अमा कल्लिबा मैराम लेमराम इशिंग चाइबी की अकोइबदा प्लास्टिक सिजनदनबा पांदमदा लमतुसु सेंगतोख्रे बिष्णुपुर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एस रतन कुमार ना इशिंग चाइबी की मखादा खुंगंग कयाना इशिंग असि सिजनब मरमना इशिंग मोसिल हंदनब अमदी मफम असि लुनाना थमननब पांदमदा लमतु सेंगदोकपनी थमलिबा डस्टबिन सिंगदा लमकोइबे लाकपसिंग अमसुंग दुकान फमलिबे सिंगना अमोद अकाई सिंग मफम चाना थंबिनबा अपील तौखि सदुचिरु जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी चेयरमैन पाचोई दिंगना प्लास्टिक की पोलम सिंह इशिंग चाइबी मफमदा पुशिलकपदा अथिंग थमलिबसे मियामना सुमतेंग पांगबियु हाइकी टूरिज्म येंगबा मयाम इमा इवेंट अदुगी मरु बंग मयामना लाकबिबा तारगसु ngasiदी गाउना असापोचि पुछिनबा यारोय अदुगा सदुचिरु की कमिटीना मसि पुनमक से थिंगरे हाबिसे मयामदा लोकथोकचबनी KSTP People's Work Group Marxist Center na Singju Festival da thamlamba athingba komthok le hairi lup asige Central Media Coordinator ki Secretary Lenin Maite ki Cherol amana miyam amadi maikai kayada ki pirakpa pautak oithokpa yaba wafam amadi kholau sing lup na lokshin bagaloina na lamdam asiga stago naba amadi chunaba mong da pangthokadoriba Singju Festival asida karigumba hiram amatada makata na ayat apan piroi Makatana All Manipur Mela Lupna Chahi Amagi Manungda Tangkak Ahumdagi Hendana Mela Pangthoknaba Siliba Poram Adudasu Leibak Macha Tabak Khongthangni Haina Lobagaloinana Makoigi Matakta Thamlamba Athingba Adusu Punna Wakal Taminarba Matung Athingba Komthok Le Haiki Hausi Makataba Pau Pizitringi Maraktana Temba Prema Muk Lominasi Life school set, being a school in a class game over class maki smart class facility lay, van service lay, boarding facility lay. Dada life school na tamaba saturday extra coaching tuition to gi thok ta de sing se sana ko gi matam se yam na pang ai tena tena nai su tam school hina sang khara jang yu ga ta la adu ai isa su shide tam gi ya ga to Admission open from play class to class 6. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer labs, games and sport, outdoor camping, boarding facility and various activities. Hurry, limited seat. Break matungda amukan hataram nuksari makataba pauda ngarang nungthil pung ohumlom taba matamda kaikhu makhalekai dalaiba Imphal Post Office da Postal Assistant oiba Abdul Kudus ki yumda sakhangdaba singna bom pokhai hlamba ki thawong yaningda ba phongdoktuna wakan mifam chathakrai kaikhu Muslim Women Welfare Association na sindura pangthokiba wakan mifam aduda mirakta bom pokhai hanbana leiba ki kana bakarino masina tangdu leitaba purakpa yaroi haibana chingba placard sing siznaki Secretary Shana Runa thabak macha ama tawduna icham chamna hingjariba mioi amaki yumda bom pokhai halambaki thawong asi yaningde kanana karigidamak thawdo asi chatharamlibanu haibadu athuba matamda miyam khangna sengdorkadabani haiki Sugumba lekai da aki tujungba laiba tawhanbiganu mari lainaba singna kari maramgino haibadu athuba matamda sengdokpirau CDPO Jiribam ki thabak thawong amasung MLA na Mijang Mikhai naiba thawong chathai haiba yaningdaba phongdoktuna MSU District Committee Jiribam
MSF Special Branch amasung KSA District Council Jiribamna khongchat ama chatkre DC office power chatlaba matung DC ki khuthangda point mari yawa memorandum ama Social Welfare Minister pisinkhre tungda MSU District Committee Jiribam ki office ta pangthopa pawgi mifam amada Mahiroi Lujingba singna ADC Jiribam Jila Parishad Pradhan amasung ward member singna piba domicile CDPO Jiribam na ikai khumnadaba laibak thibani masna maram oiga ICDS ki mai paglaba candidate sing awaba pire maramaduna mari leinaba minister amadi director na meeting changtuna CDPO gi mathakta matik chaba thabak lokat piu hari ngasi Thobal District Commando masung civil police na nupi police yauna lilong haurebi mayai lekaida mayai kabat chinja ki mayokta chathaba drive ta plastic na saba pistol ani air pistol ama Candy lefty bottle taragamari laptop ama cell oina lupali sing kuntragama thoi chatruk marbudra phagale hari thaudo sida January ba MD Abdul Wahi jai kuntra apokpa Sirajuddin di nanthok tuna chen khre phagalaba polam sing Lilong police station da sina khre hari Jiribam police na ngasi che chang yautana ain gi wang mada changlakpa Bangladesh ki mioi ama Borob Bekra gi Chaudhary khaldagi phagale haire pharaba mioi si maming MD Musharraf Hussain apokpa Kumraz Hussain kawi mahakpu wang pahong tawbada mahakaloina na atopa mioi taru Bangladesh tagi Myanmar phawraga India da changlakhibani haire District Police Jiribam na makhatana atopa sing thiba gi thabak kankakre Jiribam ki Jetty Road ki Pachwada ngasi ayuk mioi ama sina fangle laikhidraba mioi sigi maming Kumantam Dizayan chahi angkai gataret modbung khul Jiribam dagi nihari Jiri police na asi bhakchang lokhatuna postmortem gidamak Jiri District Hospital da thamkre Manipur da prepaid system da mai piba hokhibadagi singthaba yana mai gi phibam phagalakpadagi miyamna yamna harau naruraba matungda MSPDCL Kakching na konba mafam dadi DGM matik chadabana hanagi prepaid laktringai matamgi maigi phibam da hanjilakpadagi Mahiroi Lup amadi Kakching gi organization na khongjang changsinkhre ngasi ayu Kakching Desam Akshu Kakching Desam Kakching District Council amadi YNGBO Kakching gi thomi singna DGM MSPDCL Kakching gi office tonglon sinduna khongjang changsinkhre hari Hauze sanabagi paw muk pizari ngasi sanabagi pawda December ki tang kunga humdoi dagi kunga manga phawba Maharashtra gi District Sports Complex da pangthokadoriba kuntra suba sub junior national tug of war championship ta Manipur state ki mahut sinduna saruk yarunaba player taraganipa namasung official mari imphal thadokre Manipur Master Athletic Association ki chahi ki oiba general body mifam phambagaloina na anoba thaupuba sing matang chahi ki January tang manga ge ayuk pung nipal makhai taba matamda Kuman Lampak Men Stadium ge room number kuntragani thoida khanbagi thabak pangthoklagani hari Lagliba January tang manga dagi ahum suba Sabungkhok Cup All Manipur Offense 7-a-side football tournament hauragani hari lamdam sida laiba club singna saruk yaraba yagani hari All India Football Federation na Kajikota December ki tang kuntraga mathoi da pangthokadoriba Hero Ailiki match number kuntraga ni thoi match conduct taunana ba Manipur ki L Robert Singh Rankahau Vasum Muhammad Latif Ali I Ravichandra Singh bu khalakle haina All Manipur Football Association ki chairol mana khangalakli Hauzik sanabagi makhataba pau boya ningthaujam dagi amuk lobisi Demrok Samaina Southern Sporting Union Singapore Mighty Piduna Sahisi Nepal Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial CRPF 11 Football Tournament ki champion oikre Yang nabagi kota
थवाइन पोंथा ओइख्रबा लेखिद्रबा अथौबा शहीद मनोरंजन निंगसिंग थौरंग मरी लेनना आईजी मणिपुर नागालैंड सेक्टर सीआरपीएफ अमदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग 13 की टीम 13 सरुक यादुना खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड नॉकआउट बेसिस चथरखिबा सही सिगी नेपाल सुबह शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल सीआरपीएफ 11 फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा लोइसनख्रे लोइसनबगी थरमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अमदी अटै सीआरपीएफ की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अरोइब निमित की सानखिबा मैच दा डीएम राउ सेंगाइना सॉर्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैबु गोल अमा सिनोदा माइटिबु पिदुना चैंपियन ओइखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा डीएम राउ सेंगाइगी अमतंगरबा गोल अदु आइस बेरी जांगना मैच के 19 मिनिट सनखी मैच असिदा डीएम राउ सेंगमागी सनरोय बिक्रमजीत अमदी सॉर्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैगी रोसिकी खाइडेमदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिदा बेस्ट प्लेयर की मना ताखरबा डीएम राउ सेंगमागी सनरोय मायोंग सिंगदा ट्रॉफी के लोनाना लुपा लिसिंग तरा बेस्ट गोलकीपर की मना ताखरबा सॉर्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैगी सनरोय दिना कुमार दा ट्रॉफी के लोनाना लुपा लिसिंग मंगा टूर्नामेंट असिदा गोल मरी चंदुना हाईएस्ट स्कोरर की मना ताखिबा डीएम राउ सेंगमागी सनरोय वाई सुशील कुमार दा ट्रॉफी के लोनाना लुपा लिसिंग तरे का चंगा ngasi की फाइनल मैच की अहानबा गोल चंखिबा डीएम राउ सेंगमागी आइस बेरी जांगदा ट्रॉफी के लोनाना लुपा लिसिंग मंगा पीखी टूर्नामेंट असिगी मैन ऑफ द मैच की मना ताखिबा डीएम राउ सेंगमागी आइस बेरांग जिंगदा ट्रॉफी के लोनाना लुपा लिसिंग तरे का चंगा खुशिनकी टूर्नामेंट असिगी रनर्स अप ताखिबा सॉर्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैदा ट्रॉफी के लोनाना मेडल अमदी सेलोइना लुपा लिसिंग हुपुत्रा मंगा खुशिनकी विनर ओइखेबा टीम डीएम राउ सेंगमाइदा ट्रॉफी के लोनाना मेडल सेलोइना लुपा लाख अमा खुशिनकी लोइसनबगी थोरंगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखिबदा मामा लेबाकिदमक थवाइना पोंथा ओइख्रबा लैखिद्रबा अथौबा मनोरंजन की मिंगदा पांगथोलिबा टूर्नामेंट असि थागतपा फोंदोकलदुना टूर्नामेंट कमिटीदा लुपा लाख अमा पिरगनी हाइखी अमरोमदा मणिपुर की नुपी पोलो सानारुइसिंगदसु मसा मसागा चानाबा थबक पिनबा थौरांग लेरे हाइबा वाफमसिंग फोंदोखि Braveheart Sahid Manoranjan Memorial State Open Football Tournament has been organized to ensure that the young talented youth and players of the state are encouraged to join the force. I thank CRPF for having organized this tournament from 11th to 20th of December 2017 to motivate our youth to come forward to join these forces. I have been given to understand that CRPF during Sanai Festival had opened recruitment bags for recruitment in CRPF and is committed to help our boys to seek information to secure job in paramilitary forces. In memory of such a dignitary, such a person who sacrificed for the country, we from the state government side as well as from the CRPF side want to request to the All Manipur Football Association to continue this tournament regularly on a scheduled time if All Manipur Football Association is wished to do, because the monetary requirement for the proposed tournament can be deposited from the CRPF as well as the government is ready to have for it. मणिपुरना सिक्किमबु माइथिबा पिदुना नुमित हुमनी सानगदबा सही 13 मखागी विजय मार्चेंट ट्रॉफी माइ पाखरे ट्रॉफी असिगी ngasi सानखिबदा मणिपुरना सिक्किमबु रन सनीगा मरफुनिथोइदा माइथिबा पिखिबनी बीसीसीआई ना सिंधुना लुवांग संगमगी लुवांग पोपो क्रिकेट स्टेडियम दा था असिगी तांग 18 दगी सानबा होखिबा सही 13 मखागी विजय मार्चेंट ट्रॉफी की ngasi अनिसुबा इनिंग्स दा मणिपुरना विकेट 73 रन सनीगी कॉन्ट्रेक्ट लौदुना डिक्लेयर तौखि सिक्किमगी अनिसुबा इनिंग्स दा विकेट लोइना तुरगा रन 9 खग लौदुना मैच असि माइथिखिबनी अहानबा इनिंग्स दासु मणिपुरना विकेट लोइना तुरगा रन 3 लौरबा मतुंग
matungda Sikimna wicket loina turaga run kumapon khak lokibani ngasi sanakhiba match asida Manipurgi Ulenyaina run nifumapal Babluna run marfutaruk Raghavna run kuntret Anasna run taramanga amadi Dona Donina run kumathoi loduna match asi mai pakhibani N Santikumar amadi KS Merana point mari phangduna kunithoi suba yumnam Nilamani Memorial Open Chess Tournament mangjin thakre Manipur Chess Association gi meng makhada Singjamai Chess Club na sinduna tha sigi tang taratret gi rated chess sanaroi kunmari yauna punna nupa amadi nupi sanaroi yankhini pana saruk yaduna Singjamai thongamna kai top director leba community hall da sathariba kunithoi suba yumnam Nilamani Memorial Open Chess Tournament ki ngasi mari ni sanma numita N Santikumar amadi KS Merana magi lamba maithibu piduna point mari phangduna mangjin thakibani KS Sanjoy amadi Mudu Sundona point ahumakai phangkre A Binit TS Manikanta S Premjit Y Pritam Is Somokanta KS S Manjit M Damendro Is Zeki O Ningthem M Dorendro TS Nabasandrana point ahum phangduna sali E Sasikanta A Sakritombi TS Govin K Poiri Khomba A Sarat Is Manitonamadi Dhanasandrana point animakai phangkre Tagat siri boyay, hausulo islak padang asino magyoyba ay nga sagi paong mugpijari. ICAR lampel patagi nga sinumida warampung mga makaipawi manungda pangba ay nga sama di nujugi pauda nga sigi kwaidigi sakiba Celsius degree kulumdoy dasmik ani. Kwaidigi ingba Celsius degree tara dasmik suino. Nuksita yawising manilgisang ayukta sada mariputara humdoy nungtilda sada yangkay nipal oike. Ngasi nong sukide. Hauzi aroy badam ngasi maroy bapaw amuka na pizari. Taraga matu Suba Manipur Legislative Assembly ki ahum suba session ngasi dagi haukre laikidraba member mari mafam da house na awaba phongdokre. First track court lingkat kraba matungda gang rape ta chenaba mioi ahungi manungda amana mapunsi chupa ani na chahi kun kaishum sangda lainaba court na phadok tikre framework agreement ki matangda Delhi da laiba Manipur ki civil society organization luchingba singna CPIM amasung NCP ki luchingba singa unakre amade India na TB laina muthanabagi pandam thamlabasu Manipur dadi phan matam chana thadortabana TB laina na nabagi chang hengalakli ngasi ge wenade ISTV na pijaba pau matang salojare meng tabi basingbo amukana from